Šta je zapravo parkur? Pa parkur je prvo veština, pa onda i metod treniranja. Sad to kad se spoji, to je jedna, da kažemo, plemenita veština gdje svoje telo samo uz pomoć naših osnovnih funkcija kretanja prevazilazimo prepreke, pravimo sebi izazove koje razvijaju naše telo u određenom smeru u kojem mi želimo. U suštini uvek imam neko objašnjenje koje bi bilo bliže za ljude. To je sad može da se ide duboko kao šta je filozofski parkur tu, ali u suštini to je taj metod treninga gdje samo naše telo koristimo da bi prešli neke prepreke. E sad, to je mnogo širok pojam i može se ići baš do tančina, ali u suštini prelazimo prepreke na različite načine, efikasne, neefikasne, možemo se igrati s preprekama, možemo formirati trening kako god mi želimo, ali u suštini je to neka mentalna i fizička borba s preprekama.